Kamishna wa Kajiado uria niwe muikariri gite wa kamĩtĩ ya ũgitĩri gĩcigo-inĩ gĩkĩ augĩte ona thengia ya borithi gũikia ngono ekwĩrwo o ũndũ ũmwe na ici mahiũ, bamĩrĩ cia arĩa maiyĩtwo makoretwo magĩthiĩ igoti-inĩ kweheria macira maya na kuga nĩ magũcirĩra nja, ũndũ ũrĩa ũratũma ũici ũyũ ũthiĩ na mbere. Sana wenye wana uchumu vita liti ya mifuko ni wale wenye mifuko wenyewe, kwa sababu uchunguzi wetu umepaanisha wazi ya kwamba wale wanaibia mifuko ni wafanyakazi wao, wengine ni watoto wao, wengine ni watu ya ukoo ambao wanajulikana. Lakini wanaposhikwa, wanapopelekwa kotini, unaona msasa anaenda kotini kulilia magistrate ya kwamba hiyo kesi tolewe kwa mahakamani, wakuche wasuluhishe hiyo shida kinyumbani. Na hiyo ni kinyume ya sheria ya nchi, kwa sababu sheria ya nchi inasema hivi ya kwamba ikiwa mhalifu amepatikana makosa, lazima afikishwe kotini na sheria ichukue mkondo wake. Makiria ma macira 25 ma ũici wa ng'ombe nimo monekanĩte kuma kĩambĩrĩria kĩa mwaka ũyũ mĩena ya Isinya na Machuru, rĩu gũkĩbangwo mũcemanio gatagatĩ ka aikari na honge cia ũgitĩri gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Kajiado tumekuwa na visa vingi vya kangaroo courts, na kangaroo court ndiye inaenda kuchumu vita liti ya uizi wa ng'ombe, kwa sababu iwapo msasi ataenda kotini kulilia kwamba mtoto wake achiliwe, huyo mtoto hatimaye tena ataenda kuibia mtu mwingine. Aikari nĩ morĩtio kũnyitanĩra na borithi kũhũra riboti iria cigũteithĩrĩria kũhithũkĩra aici a mahiũ. Ngĩribotera Inooro TV, Getwa Karo, Kenyugo Mwaura. Mtaanza kuchapwa hapo tu. Ingefaa mkae